bamwe bayita ruhago, bandi bayita football, abandi bayita soccer. Muri rusange niwo mukino ufite abakunzi benshi. Likeri TV yagerageje uyu munsi kugira ngo tubahe amwe mu mateka aba mu mupira w'amaguru, ariko turagarukira cyane kuri icyo bita Ballon d'Or. Nk'uko tubikesha Wikipedia, iki gihembo cyatangijwe n'abanyamakuru bane bakorera ikinyamakuru gikomeye kitwa France Football. Abo n'uwitwa Gabriel Hanot, Jacques Ferrand, Jacques Golden na Jacques de Luiski. Iki gihembo kigitangirwa cyahabwaga umukinnyi ukomoka mu mugabane w'Uburayi, nyuma cyaje gutangira guhabwa umukinnyi wese ukina ku mugabane w'Uburayi niyo yaba adakomoka kuri uwo mugabane. Likeri TV yagerageje kugira ngo ibahe urutonde rw'abakinnyi babonye iyi Ballon d'Or. Urutonde ruriho abakinnyi 63. Uwarubonye wa mbere muri 1956 n'uwitwa Stanley Matthews. Uyu Stanley Matthews yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri muri 1915, akaba ari umwongereza. Yabonye iki gihembo akinira ekipe yitwa Blackpool yo mu Bwongereza. Uwa kabiri yitwa Alfredo Di Stefano. Uyu Alfredo Di Stefano ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Argentine, akaba ari we wakibonye cya kabiri mu mateka yacyo mu 1957. Twabibutsa ko yakibonye akinira ekipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Uwa gatatu yitwa Raymond Kopa. Uyu Raymond Kopa ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba yarakibonye mu 1958. Icyo gihe yakiniraga ikipe ya Real Madrid. Muri 1959 Alfredo Di Stefano yongera arakibona. Mu 1960 wabonye iyi Ballon d'Or yitwa Luis Suarez. Amazina ye nyakuri ni Luis Suarez Miramontes, tumutandukanye na Luis Suarez. Luis Suarez nawe akaba yakiniraga ekipe ya FC Barcelona. Yabonye igikombe cya Ballon d'Or akinira ekipe ya FC Barcelona. Ukurikiraho muri 61 ni witwa Omar Sivori. Omar Sivori akaba ari umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Argentine, atwara igikombe yakiniraga ekipe ya Juventus. Ukurikiraho ni witwa Joseph Masopust. Uyu akaba ari umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Prague, atwara igikombe yakiniraga ekipe yitwa Dukla. Ukurikiraho muri 1963 ni witwa Lev Yashine. Uyu Lev Yashine akaba turabibutsa neza ko uyu Lev Yashine yatwaye igikombe cya Ballon d'Or ari umuzamu, yakiniraga ikipe ya Dynamo Moscow. Ukurikiraho muri 1964 ni witwa Denis Law. Uyu Denis Law akaba yakomokaga mu bihugu bya Ecosse, akaba yakibonye akinira ekipe ya Manchester United. Mu 1965 wabonye Ballon d'Or yitwaga Eusebio da Silva Ferreira, akaba yari umukinnyi uturuka mu gihugu cya Portugal, akaba yarakibonye akinira ekipe yitwa Benfica Lisbon. Muri 1966 ni umukinnyi witwa Bobby Charlton. Amazina ye nyakuri ni Robert Charlton. Akaba yarakibonye akinira ekipe ya Manchester United.
ukurikiraho yitwa Florian Albert. Florian Albert akaba ari umukinnyi uturuka mu gihugu cya Hongrie, akaba yakibonye akinira ekipe yitwa Ferencváros TC. ukurikiraho muri 68 witwa George Best. George Best yaturukaga mu gihugu cya Irlande y'Amajyaruguru, akaba yakibonye akinira ekipe ya Manchester United. Muri 69 wakibonye yitwa Gianni Rivera, akaba ari umutaliyani wakiniraga yabonye igikombe cya Ballon d'Or akinira ekipe ya AC Milan. Muri 70 wabonye Ballon d'Or yitwa Gerd Müller. Gerd Müller akaba ari umukinnyi wakomokaga mu gihugu cy'Ubudage, yakibonye akinira ekipe ya Bayern Munich. ukurikiraho muri 71 yitwa Johan Cruyff. Johan Cruyff akaba ari umukinnyi uturuka mu gihugu cya Netherlands. Uyu Johan Cruyff yakibonye akinira ekipe ya Ajax Amsterdam. Muri 72 wakibonye yitwa Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer akaba ari umukinnyi w'umudage, yakibonye akinira ekipe ya Bayern Munich. Muri 73 na 74 Johan Cruyff arongera arakisubiza ukurikiranye. Muri 75 ni witwa Ole Blockhin. Uyu akaba ari umukinnyi waturukaga mu gihugu cya Ukraine, yabonye igikombe cya Ballon d'Or akinira ekipe ya Dynamo Kiev. Muri 76 ni witwa Franz Beckenbauer yongeye arakisubiza. Aha turabibutsa ko yari yongeye kukibona bwa mbere muri 72. ukurikiraho ni witwa Alan Simonsen. Uyu Alan Simonsen akaba yabonye igikombe cya Ballon d'Or akinira ekipe ya Borussia Mönchengladbach, akaba ari umukinnyi uturukaga mu gihugu cya Denmark. Muri 78 ni witwa Kevin Keegan. Kevin Keegan akaba ari umukinnyi waturukaga mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba yakibonye akinira ekipe ya Hamburg SV. Muri 80 Karl-Heinz Rummenigge akaba ari we wakibonye. Uyu Karl-Heinz Rummenigge akaba yakibonye akinira ekipe ya Bayern Munich. Aha yaje kukisubiza no muri 81. Aha turabibutsa ko uyu Karl-Heinz Rummenigge akaba umwe wafite ijambo rikomeye cyane mu ekipe ya Bayern Munich. Muri 82 witwa Paolo Rossi. Uyu Paolo Rossi ni umukinnyi w'umutaliyani, akaba ari we wakibonye. Icyo gihe akibona yakiniraga ikipe ya Juventus. Muri 83 witwa Michel Platini. Uyu Michel Platini yakibonye bwa mbere ari muri 83. icyo gihe yakiniraga ekipe ya Juventus, ariko yaje kukisubiza inshuro 3 zikurikirana kugeza muri 85. Muri 86 witwa Igor Belanov. Igor Belanov akaba ari umusoviete. Igihe muri 86 yahabwaga igikombe cya Ballon d'Or yakiniraga ikipe ya Dynamo Kiev. Muri 87 witwa Ruud Gullit. Ruud Gullit akaba ari umukinnyi uturuka mu gihugu cya Pays-Bas, yahawe Ballon d'Or akinira ekipe ya PSV Eindhoven. Uyu Marco van Basten. Marco van Basten niwe wagihawe muri 88 ndetse na 89 akinira ekipe ya AC Milan. Uyu Marco van Basten akaba yakomokaga mu gihugu cya Netherlands. Shuti bakunzi ba LinkedIn TV, iki cyari igice cya mbere cy'amateka ya Ballon d'Or. Tuzabagezaho ikindi gice cya kabiri mu minsi ikurikira. Mukomeze mukurikirane LinkedIn TV, muzarushaho kwishima. Turabakunda.